surten iti babaru tanu iti nagagitang agtrabaho kas kuna nilelong ko tanu itan mabalin iti makamo agmurisi ka na agarado kaadwan nanti agsisinyorito aging babak ng kada agpagwapo namalbani wen nga agpaiso ti ugali ti babaru kaadwan na itan ti managpisyo managsugal ke nagsigarilyo dapayen na ganito sa babaru ako namlano sigsiguro no agarwat dawaw na palalongim awan kwarta da uday sisilyo man manung itan di baruan na takningan kaaduan na itan babaru tidhayaan man manupayan itan di baru jekdal talon na ti kaaduan na itan babaru pagbabartikan namalbani wenti tiyempo at napukawin ang babaru no agsarita dakit kaslapot no kaadwan na beti niluluko di trabaho no di na matandanan no mamandaran yan tingerdan no ayawam iti panganan ay alis to da ama ayapan man manung itan di baruan na takningan kaaduan na itan babaru tidayaan man manupayalitan di baru jekadal talo nati kaaduan na itan babaru pagbabartikan man manung itan di baruan na takningan kaaduan na itan babaru tidayaan man manupayalitan di baru jekadal talo nati kaaduan na itan babaru pagbabartikan ti kaaduan na itan babaru pagbabartikan. Thank you.